Puilani salrogo khanamani Agartala eba khe Tripura hangkangke buisini naikere kubun hawo thangkangke phia tabukni jorao tabukni jorano mosang ruino tabukni sikla sikli rok baksaba nangjaknai manibe kubulei sini jagai tongo baksaba samong kaham bai sini jagai tongo oma hekeno Tripurajak tei Tripurasa chala sikla rok tei sikli jik rok borok Tripura hasteno bumung khlainani tei chini bukung bararokni bumungno sinijaknani bagai kwbangma thairogo thangai bulaimani jagao eba khe thangmani jagao apply ngai phaimani cheng trip mangphli nugui mano o thangmung rongkha omo sakni bagai simi boya omongkha dofani bagai jatini bagai tei sinijak mungobo tihajagui phaio kwbangma chala sikla eba bori sikli rok tabuk phekjaknai manio kubuli tongyawi norokbo oma hekeno thangmungni bisingtei norokni buma bufani bumung eba kheba dofani bumung teibo kuchuk disa thanio norokbo chugui mano oma hekeno kwbangma Tripura sarokni bisingti khlaiye tabuk dofa hamkrai eba khe Tripura sahnai sinijagai tongmani truk jeng mangphli rok nugui mano out of comeback kaisa kotor event season number 10 GOA ongo ijagao chini India ni borok players boto te plus phatani alga jaga ni countries roni players ro boto USA Russian ro bakse England roni theo ke ijagao professional ongo game te plus amateur ongo but so sini bo first MMA debut sini bo first sini academy sini Tripura Legends ke Tripura first academy MMA academy ke ajagan sini so first time pro no competition no talang mani ke pro no so professional this time so amateur thungka ke ajagao Sudip Jomatia bo ke NIT oporo thadiaro bo second round of knockout thega bo opponent no ke bo ajagao ko gold trophy mangkha ke te Khoroknwi ke Isaac Jomatia bo ke third year oporo to Tripura University bo bahaino very first round no bo ke TKO khaika technical knockout bo bahaino gold trophy mangkha ke tai Khoroktam sinroni simike bo thungka nenbar rangkhol bo ke pura third round pro complete khen thungka but this time bo jitiwe malia but happen kaham no bo perform khaika I hope in future bote bo kaham no better khayano ke bro first pula thumani kisa confidence ro bo ke select tong select of confidence kisa nervous ro tong ke tai Khoroknwi ke Somorjit Jomatia bo bahaino ikhaini no third year ni students bo bahaino kaham no thungka ke bo second round jora thungka bo kaham thungka but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo sahari thanga bo first time bo ni bagai bo kisa kotor events ni bo ke they last thing ke chini roni tongmane Ishan Konwar bo Assam ni but bo Tripuran poreo kunjubon ko kendriya vidyalaya Agartala wo ke 12 students bo class 10 ni bo bahaino kaham no thungka bo bahaino second round no thangai bo bahaino second round no jora bo game thungka bo kaham no pai tongmane bo maybe weight ni difference boni kisa weight boni weight kabang ni 5 kilos weight kabang no bo challenge khai thungka ke ajagao bo kisa heavy nang thanga but kaham no perform khai ka first round but second round no thangai bo hari thanga ke so total 5 competitors thaman bisingo Khoroknwi hinke gold trophy accept khai ka te Khoroktam rono bang wish khai bro bo maybe in future bro kaham no better no khaitan bubu category o khela thungjaka Sudip Jomatia hinke 67 kg under 67 kg wo Isaac hinke under 56 kilo hinke Ishan Konwar कौन सा 67 kg इसके बाद नैनबर रंगखोल उनके 52 किलो अंडर 52 किलो स्ट्रो वेट इनके ताई समरजीत हिंके अंडर 70 किलो अच्छा नॉन खेला ने मोंग खेता बम बम खेला MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स इनके जों त्रिपुरा ने पहिला फर्स्ट एकेडमी MMA टीम जों जिता प्रोफेशनल ट्रेनिंग खायो मॉर्निंग इवनिंग पूरा जों ऑलवेज खायो
ke student bo NIT ni student no third year ni kaham students bo this time just chini achievement ni pore instantly result omangha boni college simigo amti ase bo sports bo sacrifice onek khayo bo boni exam payment bo parab din thaya bo always regular dong bo boni hard work dong always but amti ase bo sports dedicate khai thumani bono sports effect khani amti kono ya bo out of 10 ni bisingo bo 7.5 grade man thabo acha omok ki international da na national if actually national no hinima no but international player ro thum international ro thungna ne am hai na ro mane kharo to tong awan barai no song mo starting sini because song direct to thangme abla international song to no sikon receiving no start ma khani experience bana bro bhaino eke bro at least India bro kamama thumma pore se bro heke se aste kisa kotor kam thane but this time bro je thamana abo sikonya one kotor no aro combat go awongo abo season 10 ke kaham perform heke joto no acha aro ni main course hingke sabo angno Amit Mura Singh acha diko dabu tai busuk jana teaching nai tong ni na ro ga tai bo jaga phurung jagi tong chung phurungmani ke ko bhati obino cantonment road Pragati school by Assam Rifle school ni kasaro abo Google of search khai manu Tripura legends ne ke jin total tabo 80 hai tong sum timo sentimo bebak profession joto department in to doctor engineer students bankers businessmen but aron bisingo competitors je dong nai chung properly compete khajan by practice khayo ar je khayarok bahino joto no professionally chung practice khayo maybe back self defense ke fitness ni bagai no Tripura legend about first participate song first participate to hinimaya song moi thai participate khaijak state apro gold manjak sudi gold manjak bojun jagan gold manjak Isaac bo haino gold manjak nen bo haino silver manjak bronze manjak chung ke national moi thai thungpro bahaino pura Tripura ni bisingo sala khoroksan gold mano apro bahaino age sudi no mano sala rong bisingo gold medal but MMA ke joto no mix tong MMA ke boxing Muay Thai ni BJJ wrestling ke song joto no chikon compete khayo ke main chine goal ke chong MMA thungan ba confident ke chong BJJ ro compete khayo Silang ro khaijak kabang ma ke MMA debut ke MMA fight ke ibo sini first sin team ni sini o balai mo salgo no thungaro song salchan no bus ka ngo thinang ni nahar mu tamon ibo ambono sang sagana ibo 20 May 20 2023 buskang ni thinang nahar mu buskang thinang nahar mu amono I mean je brok je khai to mane brok dikheno tebo kusuka saton tebo dikheno khai tong ton bro so hard work khai to mane tebo khai ton kaham keno bro ni dikhe sports tong ha ke sini life ondro sabro sports tong ha ke sini life confidence khayo sports ni healthy lifestyle khayo dai century prahas to no sabro chin boro ro onek drugs ro kulu paija ni sports khai tong ha ke ni mind happy dong ke ti rok simi hamya che ni simi chung kesalo chung kesal ke tong mano chung abo bai onek kaham tong mano chung buino bahaino inspire khai mano buino motivate khai mano ke oino borok so no goi surungo bobo sumai phega ke bobo last se bobo kahamong thango but doesn't mean je borok ne wan sumai ke sports khai ke pora hamong thane ampiya suri bon bobo nokha thik boni game bu kaham result phega tain din boni NIT semi result phega out of 10 ni boni 7.5 grade means good percentage kaham result che data ka last na mo suma ka ko je honor je struggle khaimani je Tripura legend je chengmani ar ke daho dara government te kono sponsor ba support kono supporting ro man khada dara o abo ke kono government scheme kono support kore joto ang ani side ti khaiga start khaimani ani side ti kang nijino start khaiga chikon sake so team first 6 jon ke start khaimani ba dire bangte within 1.5 year bisingo chung tabo almost 80 teaching team 80 athletics thank you amai